Ki officer na kata Directorate of Sport and Youth Affairs hakajala haringkat kontraktor ubayan pentri kemadan artificial turf ni kemadan siang di kiplang plastik hakasnong nong steer pensya kibriu hakate kasnong halor kidaw chunga jinslam pentri kate kemadan kabladap an bu mong rim hakini kibinai bladap kanong rim kabala pelong kite ki officer kata nak kamil ekai kontraktor bani hal kate jaga bertemu tay kate kemadan kade hadin kajin syakot udaman baik lamari MLA umroy ulakot iki kidin pensya halo kinong elam snong Manang dalam konong Star Sport Club, ikidaw jing slam pendray ketika madan. Bantay ketika madan, kajing mang tingka kabakan day kelur tam, akabaka rukom mansina ketika rukom kajuk pemerintah. Ibanda na duk kijaka krik bapaka, kuwi kijing dankam, kapor kadem pendek papo Arsenal. Ketika sengi belalet mencuri ya ketika jaka, bertemu bantay kemadan, telur kajing dan udaman baik lamari la sekiru dah kajing dan ubah Jonas Lendam. Namba asnong ubah Harris Walang, Presiden Konong Star Sport Club, kuwi ketenat sport lam ku kontraktor. Nimba kate kajing alang kipri nak asnong nong star kipin pa, baka baning kong kikimen, baki ui, ya kate kamadan nre, baki i kajing suki, habat trikam, kapin sosi iki, bat tam baki i, balap iksamla nak asnong kim yoshu, ban pedan kami kate kamadan, wala kajing pentrikam, kapat setang, hakata kerkom. Wana kalian udaman pa ilamari ulah kuntu kontraktor, badai presiden no kajing pentri, pendep, kumbak ladai pendep, kenapa kan long kajing mentoy nak bentai kun samla kipiran apok kate kasnong lambat ikasnong pamarjan penkam nak kamkloi kin warm up yang dia malaksi kiri kenap ke sport ke sumber jengi dah bagi kenap ke sport sedang kami kemudian te katai mana lagi kuat ba lakum nu ba lang penstek ikam bat kiwi ke bagi lek yang po kasat beset mo te katai ke bang kimen tin lek jengi kasnong te dolong ni ke balak ke bamut ba kerana kemudian yang terkeluar kenapa bagi kena jengi ke moong yok ke sampai ke pon jengki bagi nem tip ke football bu ngam tip dari dah ke bagi nanti ba kerana kemudian ke jeng try ke long ke basket ke bayat keluar sepang kenapa bagi kena jengi ke banang ke dangsan kin nam le na ke jeng long sambal jengki bagi sports ke jengki ke don sana kedua beriba ke kontraktor buat mengkat sports department mengkat sports club bangin pendek balak kumur ki kena kenyo ekohok bakin pedang kam support arpor kat bak jentai kan dadam no kemagi i mentahi ni bak jentai kan tak tang selesai jeng badan ya kena gadok nut jeng badan kipat tak tapi kalau dulu jeng badan kipat tak kumur kena jeng hindu ban la kaya kapan pedang kam kapan tengah kuat balak kumur kat bak jentai ni tang side suah tinggal kat bak pun keluar no apa yang leh jeng kontraktor sport sempelang kenapa kena jengi kin nom jaitu kinam kemo ngakin kiu no ban hek pok no kesan mo masih sen bam yelak kai syuk kerja hek pok kan ni baik jangan tak kedau yo ki jaitu no terkenal bakat bagi nang selesai kemudian nilai kalau betul keluar kenapa bagi kena jengi kinam du ai yo ki sistem asnem jog je nanti jog je ke jengi dunia juga kamu tadi kata hot jimpat ke jadi tolong ngan benda hati berproduk kalau orang bilang kalau yang ada subsidi kendit demar balakap tu benar tolong ba tangkum tu ke kam kerajaan tangkat tu kita tangir tini wall iba tini wall besar tu santri bela yang ada betul betul berada saya kata mele namar ba mengetu berada uslap lu kam jubor hi hendau ka hap tu yola saya ke bumper gitu ke feedback mengiyok lu kontraktor long ba giong long ba la slip hendau ka pun demi so tu kata ini musuh koi kata tambah long mentah ini sekemat long kajing kerpan le doa aku memeleng anam kan bon he ma kajing kerpan ngaku memeleng long penyo ini dengan harga dong kajing kerpan nanga su kontraktor dalam mentah ada ke season menteri ada ke portrait nomor ba uslap ye kini ki belum uslap lekan ala ada pitang kumto arwai belai kita dan mentah apa untuk belai snap takala tinjar ini yo sore menteri kumbang mumut kumbang mentah kajing kerpat mama ya pi hita sobha long ba menadu mentau belahi long ba penbol lagi nong tre ang penbol lagi nong tre ai bagi tre sat ngakumbang itu material tu ulah don lupa hani tambah imak ulah bun benai ulah ni sah hani nomor ba kaklem la ka kam banyat kumbang ka di banyat tamlele ya kata mama mentah kana ding portlang nomor snap kumbang kumba paso ba penbol nong tre gidong ki nang baga kam kan ya sat kumbang along long kane kam tere ga long dua kumbang kong baga tu adu min sana yawan ban jengok igani ka cintre ho brai mel na ho brai mel ne ho brai mel na April May miswan ban jengok igani ka cintre ni termas ka magta ka por wan daga dur ka basok man
bagat terus yang ketiman cung tray ini ke suki ya ya om bagat cing bakalan lepas senang dan kalau itu orang baik juga buat sedang dari buat Islam kita kenapa misalnya juga jadi kita mental smart buat larang dan ada karai kan kalau dia bisa progress kan dia kan step on smart but sesuai dapat keluar di rumah semua nak lupa pakai nak menuju menyalakan ini macam terusnya berada di sini mereka ni space kita orang head man kita jadi betul-betul kita hidup betul betul kalau ini biarkan ini yang kita okey nak dia yang belakang saya nak untuk bar jadi nak tu berjumpa dengan training sebenarnya kalau lepas yang kita man nak kita kasih dulu but nilai doi kita nak untuk ban ini semua ini तो हम लोग की प्रॉब्लम पानी में प्रॉब्लम अभी रास्ता बना रहा है ना इससे प्रॉब्लम पाइप पूरा प्रॉब्लम है जितना आप आदमी लेके आया ना पूरा कागज लेके पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जमा करो मेरे पास में मेरे घर के सामने है तो ढलाई के लिए लिखते हैं कब आया ये तो आज आया ना इसलिए इतना जन देखा है नहीं तो बाकी दिन 8 आदमी 9 आदमी है पहले ये अब ये पूरा नाम लेके आईडी का साथ में सबमिट करो मेरे जमा करो मेरे पास में हाँ, उसका पूरा आईडी इसका घर एड्रेस पूरा नाम लेके आप साइन करने पड़ेगा उसका बाद में तो सबमिट करो क्योंकि उन लोग में कुछ होगा हम लोग रिस्पॉन्स नहीं kini ki malay na lang ka snong na lang ka sport club long bangi pet sin malak don ka kam ka jik dan ti ka lak don bet kata ngim la arban lan ngom pu bu dere jik dan ti long lanu kan dep sagwe kum ka period of time kan nu panai kum tu sahab kan 24 macam aku kan nu asna mau te pet dan pendep swa kata ta pet kum kan kum le ta long last nem pendep ni khasnya menurut dalam lele kata dere bagi ya mama dan mama ka por kanang don nang kum tu pisdan tangi so tho kata kan landslide kata ka bo or baslim kum deu dan ne sa khamata sobha bo buru ba ya kum nu ta arbusan mo sene na pungu sene de ban don bet kana ba kan kan ya daga ya ke kamong gi sotna ndere tang ga first nas insan ben house number 1 how brai men ne tun ngan sawan bi haning sawan bor khoi kum ne mo sawan bi hane te mama rendon we don ta hata ikerman skam menginyo I baka kam kala proses bahasa khmat kena sen dengan kami kemudian kena makin pensai kan lada kalau kalau komite juga suki kebomot pakai kena duduk atau juga jaga sport seperti kidan kimnon sekra ban warm up ini ban terima dia kata ke dikawai bahwa ngai mentah ba kinuti lah kembun mentah ke sini